Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan siganu pari bata bani panurang sogot nyarion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah konur nami tongtong babu Bapa. Duk ibagas malas niur hanami puho bani panurang sogoton. Jagai ham hanami iparorot ham daging pakon nami. Dan ipasirsir ham tong-tong malas liur banami. Ibagas na mamukah parguluhan na ibani panorang sukuton. Ase patorang ham mahatamuin banami. Nagabi onjolan ni hapor sayon nami. Mandalan kon tanggung jawab nami. Tarobi mabapa bahen hasangapon di Quran. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tong. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siya maranan bani panorang sogot merion. Rigapan siganu pari bata sadarion Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022. Aima tersurat bani buku 5 Musa bindu 30 ayat 27 nama katahon sonon. Naibata si sadukah ni do haporusan bamu. Anjaha itongah-tongah mudu tangan ni nama nongtong in. Ia do na mangusir musuhmu kun lobemu. Anjaha nini do siap kon. Ibagas perdalanan halimisan kurang lebih 40 tahun. Totu gabis ada perjuangan na bakal doai bani bangsa Israel. Malas niuhur, pusok niuhur, janah itonga-tonga ni cuaca nalang manotu, rosi, lohean, horahan, pagati soluk, dumma idopak kon bangsa ay ruk. Janah bani panorang nadop duhor, songon na tinutuhon ni nebata. Itaruh kon masidea, janah das masidea utano bagah-bagah nadop binulawan kon ni nebata hubani bangsa ay bani panorang parpudi ibagas ngalah marsirang mabangsa ay pakon si Musa sebagai si pambubahay bani panorang ay ipodahi bangsa Israel janah ibere si Musa do pasu-pasu hubani bangsa ay marsasamorka. Tapi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Maningon dingaton ni bangsa Israel do bahasa. Porini petongon tanoh bagah-bagah ay matanoh na lambutan, tanoh nagok manisan, tapi anggo sidea masuk hutano ay lang marhapurusan, lang marhatengeran, lang marpangarapan hubani ni bata. Soya doha genupan silayak-layak apa pasu-pasu ni bata. Halanya ay Bapak Inang nyelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Adong tulu pahara na maningon sidingaton ni bangsa ay naparlubi sa hali nebata si sadukah ni do hapurusan bani bangsa Israel. Nebata si sadukah ni artini nebata nalang ongga marubah, nebata namanggulu, nebata namarhaguguhon, nebata namarkuasa aido nagabe hapurusan ni bangsa Israel. Porini pe holi jupah sidea buene bata si sombah-sombahon ni bangsa-bangsa nalegan nalangdo haganupan ay. Asi porini pe angko bangsain marbalik kumbani nebata na dumma mambubay sidea ihalimisan na mambubay sidea luar kumbani parjabulanan masir anggo marbalik mahurni sedea itarik kon na bata
na domma man ramot kon sidea urang lobi 40 tahun ihalimisan ay totu doskon na manginday hamaguan apa hakahon dohasa sidea ay. Tapi anggo tetap sidea marhapurusan hubani nebata mahoma na manjagai sidea humbani bangsa-bangsa nalegan na makagigihon kehadiran ni sidea itongah-tongah ni tanoh kanaan na binagakon ni nebata hubani sidea. Napaduahon maningon do isadari janah ihatengerhon bangsa Israel itongah-tongah ni bangsa aido tangan ni nebata na manongtong in. So maldoai Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Dios Kristus. Ibagas na sihol manuluk sa dahuta. Totu mabi adong do biar bata. Sonaha do jolma ijay, sonaha do sipatni, sonaha do budayani, sonaha do bahasani, pakon nalegan atap na lang marusuh do sidea bani kehadiranta itongah-tongah ni sidea. Sonai mahomani bangsa Israel ibagas nalau memasuki tanah Kanaan. Sedo tanah ni sidea ay. Tapi maningon do sidea tading itanah Kanaan nalang tanah ija sidea tubuh kinan. Tapi porini pe bue sukun-sukun, porini pe bue hagobiron tubuh ibagas urdi sidea, ibagas nalaho manuluk tanoh ay. Tapi maningon idingat sidea jana tenger uhur ni sidea bahasa tangan ni nebata na markuasa aido na manjagai sidea itongah-tongah ni sidea do nebata jana nebata sandiri do na mangundingi sidea rosi na manjaga sidea kumbani haganup bangsa-bangsa nasihol manrongom bangsay atape na makagigihon kehadiran ni sidea itongah-tongah ni tanoh baga-baga ay jana na patuluhon nebata sandiri do tene na pasirsirhon yanan ay hubani sidea ase porini pe adong hagobiron ibagas uhur ni sidea atape porini ra tubuh uhur sangsi ibagas uhur ni sidea ibagas nalaho memasuki tanah baga-baga ay maningon do sidea manjolom politik jana tongon-tongon porsaya hubani nebata bahasa nebata do tongon napasirsirhon yanan ay jana barang isepe na manulak jana isepe nalang makarusukon bangsa ay masuk ku tanah baga-baga nebata sandiri do na masiapkon bangsa na mamusuhi bangsa na hinalongan ni uhur ni. On mahoma nagabirenungan bata ibagas parguluhanta sigano pari bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Dios Kristus. Maningon buido idah kita jana ihatengerhon uhurta bahasa ahana sihol iparaya kita ibagas parguluhan taon na parlobi sahali kunci utamani aima maningon do hapeni hita marhaporusan hubani nebata anggo tetap do hita marhaporusan hubani nebata ibagas padalanan ni guluhta sigano pari nebata sandiri ma nama pargugoy hita nebata sandiri ma na manjagay hita jana nebata sandiri ma humani na mangondingi hita humbani bagi-bagi ni mara nasihol mangago parguluhanta jana maningon tetap idingat kita porini pe tanoh bagah-bagah ay tanoh kanan ay tanoh nalambutan tanoh nagok pasu-pasu tapi anggolang marhaporusan hubani nebata bangsa Israel totu tanoh bagah-bagah ay pe gabe tanoh halimisan do bani sidea asesonai mah humani hita mangahapkon rossi martengir niuhur hubani nebata ase
aha nadop binagahkon nini bata. Pasu-pasu nadop binagahkon nini bata. Tongon-tongon ay gabi pasu-pasu bata. Jana ianan ija hita tading gabi tanoh nalambutan do ay bata. Totu maningon do hita totap mambahen na bata. Gabi na bata sisadokah ni dokahni sisombahonta. Jana lang perlu hita manombah na bata nalegan nalang ibotoh kita kuasani. Jana nalang adong haguguhon ni laho manjagai manramotkon hita. Tapi tetap mahita martengir niukur bani na bata naguk kuasa ibagas tangan ni na marhaguguhon mangunding hita. Jana nadomma makasomani hita rosi menjamin parguluhanta marhitihon ni daroh ni anak ni Tuhan Yesus Kristus gabe parsimada hita bani haguluhan sisadoka ni dokani. Ay maase maningon do tetap hita marhapurusan bani ne bata sisadoka ni dokani nadomma manjamin haguluhanta. Jana nadomma maparorot apa masarihon hita humbani nadop niin rosi sadoka ni dokahni. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa ase ibagas parguluhan nami si gano pari. Lamig ididah jana itanda hanami tongon bagal ni kuasamu nadop manramotkon mangiring-iring rosi masarihon guluh nami ase ibagas sa ganjang meron petongon Tuhan. Lambin martarima kasih mahanami hubamu jana ibagas turuh nihur hanami marmalas nihur tongtong makorjahon horjanami gabi hataridahan ni malas nihur apa hatari makasion nami bani bagal ni pagkaholonganmu kuban nami. Ibagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalan manami rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama pasuk-pasuk humbani Tuhan na batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni bata bapa apa persoran ni tondo na passing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Ora sobat taganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salamat mandaihon persoran na jengesma pakon keluarga jana selamat menikmati quality time bata seganjang nyarion. Shalom.